mau whawhetai tō mahmaf, he ke I mau e monua taimi, ke mau ngona e leo whaiwhamui a whiona, I ono whaonga mai he tohi tapu. O maroto kore ke ringi mai mua lau maare maunyo ni, ke mau tōru, ke lawa ke hiko e wewe, me ngā haa ko tō peo kovi, me mau loto, ka mau tarianga vai ho wholofola, ai a kune mawhai ke whamui, ho mau lau maare e Sisu Christ ko alo ko mau whamui. Amen. Ko kore ke ufanga I benga I tarwhatapu tō wewe, wha whakat pe me he wharen, ka tā mau mahwparu, whahakato tau proklama whawiki koeni, proklama e loto tohi tapu, ai a koe proklama ku tofa I hala, whainuhinu ke te tau tōru me tohi tapu, ai mega tau tui ki ai, mo mega tau mo uiaki, whainuhinu ke tau tōru ai he eko Sisu Christ, e anga no tauhi ho tau wā mo ui mo tau eiki, e rotonga tau whanonga I taimki I tāni tina. Oku lere befo ke tau proklama ako, ai ako silere koe alwen ke he wiki hono wha, kono lere be tau proklama ako, he kumau be ai ngahi video o e ngahi rea koe o ku whai he tau proklama ako, I he YouTube channel ko aku, pate ke kumbe Reverend Dr. Mahwparu, te ke mau be ai ngahi video koe ni o e tau ngahi kalasi, e o whawhea ki motoro whihu mai bea o whanongo, neon koe wiki ni aron ke wiki hono wha, moni te koe ni, taimi valu PM e Zoom, te ke toki hake wate ke email mai ke maafu.palu@gmail.com, te ke maoat me au ai Zoom link, koe wiki ke hu mai ai o kau he whanongo, ke whaloloto ai mau whakaososen, mau ako he temi koe ni, ki he ngahi whekau ai kau palofita. Mau lere mai ne kau palofita ki mua, se siua ke watui, mau kamata tuen he wiki hono wha, I he sio ke kau palofita ki mui, ai ako aisea ia ke Malakai, wai ni tau tolu ke ngahi whekau, na nau tuku mai mono whakatokangi tau tolu, moanga hono whakahoko mai ai ngahi whekau ai kau palofita, ki o tau kuangani, I he ahon. Koe au kua te whakawhi te motolu, whakawhi loto mawhana, motolu ko tau beg whekau mai beg ke programa ako koe ni, ke whakaloloto ai, aho mo tui ke eko Sisu Christ. Ko ako koe ni, ko ako ke Diploma in Biblical Studies. Diploma in Biblical Studies. Pea koe tau hono ua ni programa ako koe ni. Kau ako e whaasio se no programa ako. Au ka tāpe ia ki hataha, ke umai o whanongo, ke whakaloloto, tau mui whakalau maari e. Kaike, tau hokatu I aho ni ke tau programa koe ni, I tohi Ngaue wahe tolu. Tau talanofu koe ni, tau ngahi programa koe ni, I he ngahi whahino ai Ngaue ai tohi Ngaue. E tau whenge tau lere peto I Ngaue tauni, whahino ki tau tolu, ki anga whai o e tau mo ui, koe Siasi ki tau tolu o e otua, kone ringi mai kia no lau maari e maa o nyoni. Tau sio he tohi Ngaue wahe ua, ringi mai lau maari e maa o nyoni, bea wharea mua ki kau Kristiane tō te au o furu, na nofo, loto taha, mo loto, ufia, loki olunga, bea tua pita o rea. Na rea pita ki o kau ki he eko Sisu Christ ki o no hake aki o whakanofo ia ki taloni breanga ia o te vita. Breanga ta ngata gogo whotua o tua breanga o tua. A whio mea e tō matau o tua ni ringi manu lau maari e ki te tau tolu. Ai ni unehanga whakarea I panehanga ue I o tau roto. Ke tau ui ki he wafa eko Sisu Christ ki tau mo ui. I he kuonga whakaosi koe ni. Ai koe pehe koe kuonga whakaosi. Kuonga whakamui he lau e tohi tapu. Koe kuonga ia waha taimi. Mua ki haere mai ai eko Sisu Christ. Wa au ke ne toi haere angaua. I vai tolu rewa. Tau eke te tau tolu. Koe hae ngai whakahino ai o tua ku whai ke te tau tolu ko no Siasi. I he wahe tolu o tohi Ngaue. Koe ngai whakahino e nima. Ku whai me tau tokanga ki ai he tau programa. Koe rua ki pehen. Ko taimi ko tō beku whakatahai ai Siasi o e otua, o ku hau mo ki nau tolu e nau koloa, ko e mawhai whakamo ui I he huafa o Sisu. Pesu raki e ki he valu, kau rau atu. Pena e hake whakataha a pita, mo sione ki whare lotu lahi I whetu la a lotu, ai a kohono hiva o e houa. Ko e tangata e tahana e pipiki talo no whanau, na e whatange I aho kutoa pe o tuku I he matapā o e whare lotu lahi, ai ana e ui koe whakasansani ke kore ke te knau tolu na e hu ke whare lotu lahi. Pea mamata ia ki a pita mo sione o whai ke na hu ke whare lotu lahi pea ne kore. Pea sio whamamau a pita mo sione ki a te ia ona pehe, sio mai ke te maua.
Pea tokanga tue ke te nau o amanaki tene mau ha mea me te nau. Pea tok behe e pita, ko siriwa me kou rā kui kai te mau. A koe au kou mau te whaki ke te koe, e wafa o Sisu Christ o Nasareti, tu hake o alo. Pena ne puke e ono nima to matau, o fo tu hake ia. Pena malo hi rewa hono wa e, mono tungai wa e. Pea hopo hake ia o tu mo eve eva, pena uhu whakataha muia ki wharerotu lahi ko eve eva mo hopo hopo, pea whakamalo ki he otua, whalawhalatonu e tau eiki, whawhetai ki he otua. E whakataha ngai ni Siasi, taimi koe tolu hoa tā, ka mai ke te tau tolu i he Ngaue wahai wana e o maupea e Siasi i he ngahi i he hoa lotu koe ni. Hoa lotu e koe kono hiwa o e hoa, na ua e whai na lotu i he tempare. Hua ta pita mo sione i he tempare koe whare lotu lahi ia, i he hoa koe tolu e whiawhi. Tangata inia na e whata mai koe o mai tukuai ke whai ni kore paanga. Pea ni pē ia koe o tangata koe ni, e mao hane paanga me koe tangata na e mamatea pipiki. Hanga atu ki he o tangata, kore. Pe rea mai rewa pita, sio mai. Kui kai te mamao e mao e mea o ke kore. Kui kai ha masiriwa, kui kai ha makoura. E tora mai ke te tautolo he wahe ua, kai ko toa peo e mua kisasina nau whakatau e nau tolo e nau siriwa mo e nau koura mo e nau koroa ko toa pe. Na whakatau atu ia ke mao e ha paanga ke ofa aki ke kau masiwa. Kui kai koe matai koloa e Siasi e mao hafu paanga. Na bango ke hao ni kulahe. Tara noa e Siasi koe tara noa misinare pe o hange. Tokua koe mea fua ia o moi whakalau maari e Siasi koe ne misinare. E ne kai koe koroa mahu inga ia ne e muaki Siasi. E kai kia nau siriwa, nau tolu, o nau koula. Ta whanau mau be ngai whenga paanga, po tau pepe koe haa koe, u mea ko whai kia e whe mau paanga e Siasi. Wa ue ke korisko sia tau tai, ta whanau ke whe mau paanga, ta mai rau miliona e nau misinare, ka uti kai ke osi whe mau paanga. So, ko kehe ai ahoni, ko kolo aki e Siasi e siriwa mo e koula. E ka pai hua te Siasi he matapaa koe ne huna nofo e pipiki. Pehe mai e tangata, mai hau se niti, e na pehe atu Siasi. Koe pe se nita, koe kia se niti ai ke ofatu aki ke kau masiwa. E koe kia ne koroa anai ke a, koe ni paanga ana, koe paanga pia maana. Koe tānak paanga bea ke whai aki ne ngai whaka amua ana ke ne ngai langa mo ngai mea pehe, koe kia mea iai ke tokone aki si kau masiwa. Mo se ke mea koe ni, koe koroa koe ai muaki Siasi, koe mawhai whaka mo ui, i he iwi, mo e huafa o e eiko si Isu Christ. Ne peangre wa pita. Koe te mama e masiriwa mo e koula. Ka koia o kua mau te whake te koe he huafa si Isu Christ o Nasareti. Tuu o alu. Pena e tuu e tangata. Ne poke e pita no ni maa tuu. Fo tuu hake ia pia maa lohe no wa e. Mono tungai wa e pia hopo hake ia tuu mo ewe ewe. Museo koe te fito i Ngaue e Siasia koe alu me fu mawhai whaka mo uio eiko si Isu. O ke kakai ke nau tu o alu. Tu ako nau vae. Tu he wholofola ai o tua. O e vai vanga pipiki o tau vae koe ke tau lava tau tolu ke tau alu. Koe uihe koe ke tau ilo e tau tolu wholofola ai o tua koe te tau alu ai. Koe mea lahi au bito ia koe kavenga lahi o e ahoni ke Siasi. Ai ta e ilo hano kakai. Ke wholofola mo ui hatau o tua. Pa kui kai ke tokoni, ai o mai befang ki wholofola tatau, pe tau e tolu, wilo, ai bere son chapate, pa wakai atu ke ki tohi naa, e kai whiwhine, koe ki fwoi vespe, ua pe tolu. Koe ai whanki mea pehe ke patau, o mai o tua e tohi tapu ke tau kai ai. Pe wholofola mai ai o tua, ya mō sese, moa iseri, awe mo tolu he tataki mo tolu i toa ta e whanoa ke mo ilo. Koe ke mo ui tangatai he māka, mo ui e wholofola ko toa pe, o ku tō me fofonga tau atua. Sina puke e pita, pe a mosione, e tangatani o nā whokotu. Me te toi whatongia mau inga taho e Siasi, ke whaka mo ui lau maari. Lau bega e himi goe himi whanofo e, kau whaifkau, e Siasi wasiri ana, ni ma wha, ni ma, ko ho o koloa fungani e, ai mau o ngahi lau maari. Ao nia koe mea pango e koe ke tau tokanga ke ngai lau maari e, statistika, ta mai alo e toko ua me me wike ko toa pe me wesiri ana ke maamonga. Mosika e koe fu alo koe ni e pia o se Siasi ke maamonga.
koe ke mea ta ofia siasi, koe ke hawhainga Ngaue e whai evangelio, whainga Ngaue tanu maki, koe whainga mea pehe. Mea pāng ko pau koe ke wanga e awio lawe i mea koe ni ko hiu ko mama me i tonga. Ko te peke u whanongo o ko mate aki e u mea koe. Tau whimo e kina pehe ai kau koristutuk tānak paang. Ko mea koe pe o whai he siasi koe o kau pehe tānak paang. Aia, ko more koloa fungania e siasi koe mawhai whaka mo ui i he huafa o e eiko si Isu Kraisi. Tau koloa fungania mao hangahi lau maari. Se tau liu dore ngai klasi aho, hoko pego ngai klasi aho, fua kawenga ngai klasi aho tānak paanga pe. Mahalo ka bau lawa ki tu taha e mahina. Ki whadaha e klasi aho ke nau lau e tohi tapu pa nau whamatala ki Ngaue ai otua ku whai he nau mo ui ko ke nau whelotu aki ai whetokoni a ke nau tupu i he mo ui maa onioni. Nei tupu e lotu ka wesi na ko e mate aki i ai mo ui maa onioni ko he na e more mo ui maa onioni me siasi na e mao he siasi nge esi o lotu. Nge esi o lotu ko e whai pe uo wau fua pe ngai kawenga tau he pe ngai lakanga whakalotu ka kui kai ke haririu ia e mo ui ka hui he guri aki mawhai whaka mo ui koe ni koe koloa e siasi koe iwi liu mo ui koe iwi uneanga whakotu e kakai ke roke nau tuu he wholofola nau tuu wai nau hao ni vai kovi kakai e siasi pe vai kovi siasi ia koe kau whi moange tau tolu e paanga koe ke tau ke lava o lea ake ngai mea aku mo oni ke tau lea ke ngai mea ange koe whasoto maa pa tau taofi ai ngai mea taofi toi tapu ai toi tapu koe whaata ke maranga kai whiwhine pe ke nau pure ke tangata sio koe ngai mea mea utonu ke tukulolo ke whakapapau i siasi tukulolo ke pako whambe kuto rea ke ngai mea koe ke mō mea e kāinga koe maranga me whaiwhaka kai whiwhine koe mena to kamata tai wa walu e wesiriana ke mao be ngai siasi tō ngā ia ai tu whaholo koe na tau hau mo ia koe mātua tangata pe nai maranga mo whaiwhekau koe whiu whawhai maka te au o whewheka kai whiwhine ia koe oku nau mawhai wa nau mawhai make tokua e rea o beka mea rea o bitoi na whainiri nau toke nau o le wharere hako toi tap ai kakai whiwhine kehe pe e ngatai ke nau wako e whanau lau toi whasapate nau wako i e nau whai ako e tau ngahi ako anga koe ngai Ngaue ia e ala whai e kakai whiwhine ngai mawhai ka pau nau mao e ngai mawhai whalau maari ki he rea kane ongo ia koe mea ko tala noa ki ai koe koloa ai siasi nai alu mo pita mo sione ke whai ake nau lotu koe ni he taimi tolu e whiawhi koe ni koe mawhai whaka mo ui i he iwio eiko si Isu Kraisi. Tau whaam tatu ke awhi meka kai ke siasi ke nau mao mo ui, pa ke nau mao lahi au pito. Pa koe ke hunga mao mo e koe ko siau koe ahoni, u whakaukai tō lahi koe mao mo ui koe Ngaue i siasi. Koe te awhi mai o mao hato lakanga malanga. Koe mea ku whainga tae kai whiwhin tō lahi ke tukuange ho nau lakanga malanga. Koe nau whakaukau nau tō tokua, koe fo i Ngaue topu tapu ia unau whai mai o tua. Ke mau e nau whakamo ui. E i kai te ke mau e ko whakamo ui ho whaifu i ngai top tap kau ke talanga taa. Ki he otua. Ko mea mau inga bito ke tau hanga whakatonga. Ai fui mea ko ia. Na whaipe kau whaaresi e ngau e top tap. Nau whaipe nau tu e nau lotu, whaimu e riwa heongo furu, mo ngai mea ko ia. Ngai tangi si suke te nau toko mou lotu, koe lotu lau ngutu pe mouri ake mo doe wholofola ai otua. Ka mou tauhi ai ngai tuk whakaholo whakai tangata pe. Aia ka inga koe ne more pe me siasia ni matai koloa, koe mawhai whakamo ui i e wafa eiko si Isu Kraisi, tau whai tau tole ngai mea ke. Tau hanga tau tolo ai ngai mea, o mai paanga, o mai ngai mea whakamateri e, o ai e koe tau koloa, paku tau hokolewe siasia koe siasi, whakamāmani. E wo more me siasi ia, ai mawhai, whakamo ui o eiko si Isu Kraisi, koe i ongo i he kakai, ongo he kau whai whekau, ko nau mau mo ui. Ko me mau inga i ke ha wā mo ui e tangata i whai whekau mo Kraisi. O ku ne lau e ne wholofola e aho kotope, lau e tohi tapu, whai ne lotu rilo, pa ne tatake ono ki whamiri, he lot whamiri. Koe ke mau pe lot whamiri ngai ape kau whai whekau. Ka koe mea whai i tau tolo ti mote wahe tolu. Koe mea mau inga ta koe potungai mau inga ta whai whekau e ano ki whamiri. Ka poko ke lawa no ki whamiri o na ia, ke maa opo e anga whewhea tau whakaukau tene lau ke whalere ai whamiri o tua. Kai ke, tai mo tope u whataha e siasi o tua, o ku hao mo ke nau tolu e tau koloa, koe matai koloa e siasi, koe mawhai whakamo ui,
I wafa ko si Isu Christ ko tamata I koloa ai. Me tau malanga ia gospeli he ko he gospeli une Ngaue fu mafai from uikoeni. Ai gospeli o Christ ko pekia ko ngahiang hala pe terio ia ke tanua ko atama motua pe whakatoi tu ia ia no atolu ke ufai ia ka mo uio fo o amanaki ke mo ui taingata pe mo e toi tu o e sino. Kono wa o ka mamata rewa kakai ke whakahai e siasi ai mawhai whakamo ui o he wafa o sisu pea o kuna ofo ai o whakamalo ia ai o tuako vesi wai ke tata ai au pehe Ngaue vahe tolu. Pea nai mamata kakai ko tō pe ke te ia o eva mo whakamalo ke o tua ai ko inga nana mamata ke tangata ka mamatea pipiki koe ni eva mo whakamalo ke o tua. Pena nau ilo, ko ia na nofo o kore hi matapā whakasansani o whare lotu lahi. Pena mātua ki ofo a ki nau tolu mo whakatumutumu i mea kua whai kia te ia. Pea iene ke i puke ki a pita mo sione e tangata pipiki kua whakamo ui. Na e whererei ki ai e kakai ko toa pe unau ofo lahi. Ki whare hala o whakahingoa ki a Solomone Floflatonu e tau iki whawhetai ki atua. Aia, mamata kakai, tō tāko kune mai mo ui ai atua ko tō taha. Alu pe mo ne whamalo ke otua. Ko i koe whakailonga e tangata whiwhine una wa usia ai mawhai whakamo ui wafa ko si Isu Christ. Ko e whakamalo ia ho tau otua. I here rei i e kovi ko heu tau ilo. I mea ko toa pe. Ko tau ngahi matawai i e kovi i here rei. Ko tau ngahi matawai o ku ia atonai. Pena nau sio ki whanonga e tangata koe ni ko whakamo ui mene whakamalo nau ilo ko tangata ia na nofo ko kore ma ta pāwha sansani whaelo tu pea ofo lahi mo whakatumu kakai ko tō peu e mea ko whai kia te so ka tamiko mamata e kakai ki he hā ai ma whai whakamo ui wafa o Sisu he mo ui ai kakai ai otua kakai o Siasi. Oku ofo ai kakai. Ahani u whakaukau e Siasi toku aia. Ka pai mamata kakai unau whai mea tatau tofu pemu e mea mamani. Ka pai mamata mamani tau tari whakasoto ma o tau mai ka whakasoto ma ke nau omio o whai whekau pa nau tangatapo aki ki nau toi nau e mea kone unau i koe mari ka koe koe lope koe haene kai ke ha mari e koe mari koe mea fotu e toi tapu e tangata ta mo e whiwhine ta. O ke ulo po hae whenga mea kou whai he tangata mo tangata whiwhine me whiwhine. Kai ke whakakau e Siasia i he ahoni. Tokua ka pau tene o mai tene whai e mea tatau kou whai e mamani. Pe tene tari e mea kou tari e mamani. Aien kou tau wafi ko toa ai ke ngai totonu e kakai whiwhine me ngai mea pehe. Ka pau te tau whai ngai mea ko ia tokua e ohovare kakai e panau whakatumutum panau womi ki he Siasi. Ai kai ke hawa tae koe mea tā mate i o Siasi. E tau hoko ta tau tof pe mo mamani. E koe tau hoko pe ta tau tof pe mo mamani. Ko hano hinga te whe mao e ka kai ke Naomi ke te tau tof. Ko hei mano pena toi ape ta tau tof pe mea unau mao me te tau tof me unau mao i mamani. Te nau ona to ki mamani. E ke nau mai na to ke te tau tof. Sio, ko mea mau inga i ke tu mao pe Siasi ia. I he ene tefto i mea mone mata i koloa, ko e mawhai whakamo ui o i he huafa o ko si Isu Christ, ko e mata i koloa ia e Siasi, ko ke sio e kakai, ki e fuuri riu mo ui o whai he tau mo ui. Ka inga o totonbe i e riu mo ui i te tau tolu kakai tau mai ke loto. Pawaka winga riu mo ui ke tuku ene konaka ke hao eno malanga kai. Te kape ko malanga ke kei whakakau uri pe ko ke kei manu ke kei kape ke kei whai koe ngai mea iok toi kōwiang. Koe kuhinga ke heri riu mo ui koe ku ke ri aki e koe ai ngai hori koe ko tau pe whai ho kakano, ai loi, ai kākā, ai manu, ai lau koe, ai meheka, whakavaha. Koe lau koe ngai mea, ko tau kakai koe ki kakai tōsi, koe meheka. Koe ke loto hataha tonga ia, ke aloha ke hataha o sai, petene ilonga pitoi murini, koe ke loto hataha ia, e tau ngā Ngaue pe koe ni tau whangirei pa koe ni tau tuwhiwewe koe ni whai koe ngai Ngaue anga, kua whakau pālangi o whai ngai koe whare, ngai whakapoto, tau ngā koe, tau mai tau tolu hei ni whangai murini koe si tuwhi pepa pe. Ora pe ku sayange tuwhi pepa ia e whinotua kou o vai.
Arewa ki tai ko tala ni o wa. Ko unga ko ke o meheka o alma o peka kai tonga mo meheka. So ko ke more me te tau tole o nganga ko eni. Ne ngo lau ko kai bo tu ko kai ko to ke sapati o hiva hosana I fare lot. Ka tonu ke I ha I tau mo ui. Ka poko toko tāko I he siasi o otua. Tonu ke ha I te koe Ngaue ai fu mawhai koe mawhai whaka mo ui. He koe koloa ia koe e siasi. Koe tau matai koloa ai. Tonu ke Ngaue he tau mo ui. Tonu ke ilo koe mea. Tonu ke Ngaue fu iwi koe ni. He koe fu iwi koe ni. E fu mawhai whaka mo ui koe ni. Ta mai paula. O Ngaue e te nau tolu ko tau pe o kutui. Sio, whakatumutumu e kakai. Tara maina na whamalo ia ai otua. Kono tolu. O whakahino hino e siasi e kakai ko toa pege otua aki ene whakahai ai mawhai whakamo ui koe huafa o eko si Isu Kraisi. Ai koe ngai vai tolu e vesta hawa ke tahao no pehe. Pea ko mamata apita ki ai. Pea behe e ia ki kakai ai kau tangata Isleri. Koe haa mo wofo ai e me ani. Pea koe haa mo sio whakamamau ai ke te maua o hange ko mangauhi ha mamalohi. Pe maa oni a maua ke eva ai tangatani. Koe tua o Abrahame mo Aisake mo seko pe koe tua o tau ngahi tamai. Koe ne whakaongo rei hono aloko si Isu. Aia na mou tuku aki pe ri aki he ao o pailato. Kana e mātu aki loto ia ki hono tuku hange. Kāna muri aki e toko taha maa oni moanga tonu. Pea kore ke tuku ai tangata whakapō ke te mautoru. Kai tāmate ai eiki o mo ui, ai au ko whakotu e o tua mihe mate. Pea koe kau whamoni e ki mautolu ki ai. Pea ko hono hua wha, koe tui ki hono hua wha, koe ne whakamalohi ai tangatani. Ai au mo mamata bea iloi. Iyo, koe tui ki te ia, ko mawai he tangatani mo ui hao ani. I ao o mautolu ki toa pēko wharafuratonu ia tau eiki, ka whitai beki o tua. Au whakahino hino, e he siasi ka kai ko toa beki o tua, aki ne whahai ai mawhai whakamo ui o e huafa e ko si Isu Kraisi. Kono moni, koe mea e iloa e kakai ko toa pe koe o tua o Ngaue I he siasi. Ai haa me siasi o Ngaue I he nau mo ui, he tau mo ui e kakai ko, a tau tolo kakai ulau kakai e siasi, o Ngaue fu mawhai whakamo ui koe ni, ke ne hangari liu ki tau tolo, ke tau tuu, o alu hange koe tangata koe ni pa tau whamalo ia o tua pa tau hopo pa whai fia ai tau whai e tau ngahi lotu. Kasi koe mena e hoko na e ofo ka kai he nau sio ke mea na e hoko o nau sio whakamamau ki nau tolu ke heongo tangata. Tarangirewa e pita. Ko haku mo sio whakamamau ai ke te kumau hange ko ki maua na amangau I ha mamalohi pe ma oni a maua ke eva tangane. Koe ko ki maua. So ka mea mau inga bito ke tau hanga ilo. Ke tamu tau whai ai. Hanga I he siasi o whai o whakahoko ke kakai. Ai mawhai whakamo ui o Kraisi. Ke tamu hae mawhai whakamo ui o Kraisi tau mo ui. Ai ririu mo ui ko whai o te tau tolu. Ai o tua. Pea o ku whai ngofua re vai. Ke tau tarangi ke kakai. Koe ko au ia. Koe ko haku iwi. Koe ko haku poto. Koe o tua koe Abrahame, koe aku neanga whakahongo ngurelei, neanga whakalangi langi ai eiko si Isu, ai koe na eri aki. Pea mou nima ake kakai ke whakapongi, pea tāmate. Kana e whakotu ia o tua me mate, pea koe ka apostolo no whakamooni mai. Ai o ke tau tole siasi tau whakamooni, ke I Ngaue ai ke e fuiwi, whai whakamoui koe ni ono whakamoui eiko si Isu Kraisi, pea kohono huawha, koe tui ki hono huafa, koe ne whamalohi ai tangatani, aia o ku mou mamata pea iloi, koe tui ki te ia, ko mauai e tangatani mo ui hao rani, I he ao o mou tolu tau pe kainga koe huafa, mo e tui ki hono huafa, sige, koe ongo mea ai, koe huafa si Isu tau mo ia iyo, mo e tui ki ai, pake ke tui ki huafa ko ia, koe ke mai mo ka mo ilo e tui, koe Ngaue pe mo ia lau mario o tua whai tau mo ui. He koe wholofola koe ai o tua. Koe ia o ku hau ia mai fu mawhai o e tui. Musene ne tua pita koe ne lea koe ni. Ne hanga whamatala ke te ngā toi ngongo re rei. Si Isu Kraisi koe nei pekia. Mu whakatoe tuu ia. Pea whakalangilangi ia ai o tua. Ak ene whakaha. Ene whai whakamo ui. E tangata koni kainga. Oi lo bea koe kakai nau be o ko whaami whalangilangi o tua ki hiva. Pe ko walo hiva ako kule o. Pe ko mo ilo ai mea koe whalangilangi e tau o tua. Koe liu ho mo ui.
Sai bili ka ko hiwa. Ka ke tuku ha o loi, tuku ha kape, tuku ha o loto kovi, tuku ha meheka. He ku ke ilo pe ngai mea ko eni. Mo ilo ko mea ko konsenis na tau toa te tau tolu. Pako tuku ka pako mate beto konsenis o ko hui he ku. Ka kwanga o toa ai mea ko ia ke ilo. Te muto beo ke whaha kovi. O talato e konsenis ka kovi o mea o whai. Ka mo sio, ko Ngaue ai o toa ai Siasi o whai. Kono whai no hino ka kai o mamani. Ki he otua. Si o koe whakainoino ki te tau tolu, koe whakainoino mai ki he kakai o Siasi ki si whakatetenga ki nau tolu he nau pocket money me nau seniti ai pe, he aho moe mahina moe tau ko si ono whakatetenga ai pe ki nau tolu. Ko hi koe whakaamo e Siasi ki tāna ka whupanga. Koe Ngaue la he Siasi, kono whakaha i mawhai whakamu uio e ko si Christ, koe ni whakaha ki ni whakainoino kakai ki he langi. Kono wha, o whakahae e Siasi ma whai whakamoi wafa si Isu Kraisi ke neu kia mamani ke nau whakatomala pe aririu me stawhitu e ke wataha me koe ni ka inga kou ilo ni mou whai e he vare me be fok mo mou kaupure me koe ngai mea koe ia nai to mo whakahae o tua e ngutu e ne kau parofita ko toa pe e mamahi ai a Kraisi koe ne whakamooni koe ia ke mou whakatomala pe aririu ke whakamore ai ho mou wangahala ko ke hoko mai e ngahi aha o e whakamo ui me ao o e eiki. Pei tene whekau mai si Isu Christ aia nei tomu a malanga ke te mautolu, aia e mau e he langi ka ua ke hoko mai ai kuonga o i ririu o e mea kotoa pe. Aia kuorea ki ai o tua i he ngutu o ne kau parofita maa o ni oni kotoa pe, talu me ngahi o mahamani whorofratonu e tau eiki. Whawheta i begi o tua mukainga, koe uhinga e tau whakaha i mawhai whakamo ui o tua i tau mo ui ai Siasi. E ne whai whakamoi koe ke tau ruki a mahamani ke whakatomala pe ke ririu ke mao e whakamore na ngai anga. Ka inga koe tau whekau i ave e ka kai kotoa pe mo whakatomala mo tafo ke mo ilo ke te whtoi palpare ma mahamani ia o koe koe masiwa o koe tae ako neongo taramai ka kai e tokua koe mea more ke mama palpare ma tonga ia koe ne tae koe masiwa pe koe tae aha ne paanga pe koe hane koloa e natura ko tau palpare ma koe anga hala. Pea whema koe Ngaue ku whai o tua Siasi ke ne whakaongo ki maamani e leo o tua mou whatomala e liu tonga o e te ta whawhewheka o talo tō pe ta pore o pego e whanua na e tuku ki langi o e te ta pore he ta hao me pā e mo ngā whi pe mo e tsunami oa Uhanga he o tua whakahafu ki tau tō ke mātau taimi whakatomala ke tau tafoki ki he o tō sio ke mamafa e mea kotoa pe no whakatau i tōnga mahu e whanua kai mamafa e mea kotoa pe ko hana uhinga he ku manu pa anga e kakai kotoa pe pe koe uton ke musio ke kamata pe me Siasi manu pa anga e ne whenga ke e tānak panga pe ku hau pe lau maari e koe ke kakai o e whanua koe manu pa anga unga mamafa no whakatau e ngai mea kotoa pe whema ke tau whakatomala whema ke tau liriu koe pa anga te ne ome whiawhia ke te tau tolu pa anga te ne ome mamahi lai me ngai mea ke tamai apostolo ke te tau tolu rakti mo te vahe ono mea ku whai e pa anga ke te tau tolu ne ome ngai mamahi whakatomala ta foki koe ki o tua o tonga ki taimi pa whakao si reo koe tui ki wafa e ko si Isu Kraisi o ku omia ia si Isu me whakamono ia ona whakatafok ki tau tolu e tau ngahi alunga kovi. Pasio ke vesi ua waia ke vesi ua no pe he pe na elea mo oni a mo sese ki ngahi tamai o pe he whakatu he eiki ko mo tua palofita ki te mo tolu e mo kāinga o ange ko au pe te mo whanongo ke te ia i ngai mea ko toa pe te nerea ake te mo tolu. Pea i pe he ko tangata ko toa pe i kai tokanga ke palofita ko ia e whakaauhai me kakai iyo. Pea koe kau palofita ko toa pe mea Samuela mo ki nau tolu ki muini a ki nau tolu na elea na nau ki kite ki ngai ahoni. Koe whanau e kau palofita a ki mou tolu pe mo e fuakawa na e whaihe o tua me tau ngai tamai i ene pe he ki a e parhame pea iyo hako e monu ia e whahingo toa pe o mahamani. Pe e fotu e o tua ko no alo a si Isu ko ne tomo e whekau e ke te ki mou tolu ke ne tāpua ki a ki mou tolu e ta foki a ki mou tolu takitaha me ne hia ko whorofratonu e tau eiki whawhetai bige tua kain ko me ko whakakoloa ai tui ki heiko si Isu Kraisi o me o tua e tui ki te tau tolu ko ike ne omia si Isu Kraisi ko e palofita ia ai koe na whima ke ne rea ke tau mo uia o me si Isu Kraisi ko tau roto ke hau si Isu Kraisi o rea ke tau roto ke whakatafoki tau tolu tau ngai alunga ko isio
koe whakakakato ia tala ofa koe whakamonu ia nea whai ke Abraham. Sines wa tāua ves tolu, parao mese toa ke Abraham i hoa koe monu ia whahinga ko tō peo māmani. Tala mai pita ka tek tau tolu koe whakamonu ia koe ia. I ono whakatu heo tua hanu alo ko si isu. Pea ne tomu a whekau ia ke tek tau tolu ke ne tāpua ki a ki mau tolu. I e whakatafok i mau tolu. Me tau ngahi hia ta whawhetai. Koe fu tāpua ke, koe fu monu ia, koe fu koloa ia, koe whaam ke tau koloa aki ka inga tonga. E toko si Isu Christ, ke Ngaue, ke ne riu e tau moi. Koe ki i vesi himi, e himi ni mawalo hiwa, oku pehe, oku hau moi a hamaa. Tene tafi ho mou saa. Koe lotona o ou, tene ngauhi ke fo ou. Koe palasto ton, tuku ke ne hu. Eksi Isu, tuku mo ke humai ke mau ngai mo iu wha mau riri u whakataha. Koe hui, ke hae te mau tolo e fu mawhai wha mo ui koe ni ho hua wha, o ku mau he tui kia te koe. Mau kore ke aimo ke mo onia te mau tolo pa ke uki mo e ka mau kainga tonga ke whakatomala ta whoki. Tui rewa ke te koe rotonga ke iara mau, ke ai ha taimi lelei mo taimi whakamana wa hake. Ke mau whanonga he mau whanonga i taimi. Tā begina ke mau whanua, tamatu i ena tupo ono, ka mai taini kuini na spau me whare o tupo. Mau kore ke nau ina se tāpua ki o riri mo ui ai awhion. Ai eki pare mia wakau meirik mo ne kabineti eki. Whamoi mo si sino eki pare mia, ngai whengata whasinu ne mo uai. Whakatafok whakatahe mo ne kabineti, me ngai kōwi ko toa pege nau maro to apasia ke te ko pēr mo e kakai ho mau whanuani eki. Mai maro to apasia, ke mau apasia ke te koe tuipi ki tai ke hoa wha. Yes, Isu Christ ko mau wha mo ui. E men kainga koe, ke whamarolai ke Katarina tohi pēr mo e whareni. Whatata o programa ke whakakwatu. Pēr ko wharata te motor, maro tau au sina sapate hono tolu. O e whamamore e mahina hono tolu o e tau koe ni tau whanonga. O whae o tua, tuku mai ke te mautot ke te tau tolu. Whamana toi toi penga hi orita wha whamiri, pong pong mo e whiafi. Pe koe pong pong, pe koe whiafi. Tāna ki mai ki whanau, pe koe makapuna, e koe whae, pe koe kui, pe koe whae mo e tamai. Tāna ki mai. Lau e wholofola pa mō loto. Kōri ke eiki, ke liu e tau mō i henga me tau tokanga ki ai. Pe renga taiga ke lau hawahe e tolu pe whao e toi tabu e ako toa pe, ke ose toi tabu ho lau. Marau biru mō mea mai, o whalau te mō tolu toa pe mō mea tua whātu.